Ишке аяқ машинада халқара автосыз күнінде аяқ машина севдалары Киев мерkezінде топланды. Андан шахси экологик эки көпчеклі нақлиятта ишлеріне yol алдылар. Бөлелікнен бұнын онайтлы тезве уджус олғаныны көстермеге істелер. Әмді орталық үшін тәлікесіз, сағлық үшін ісе файдалы олғаныны. 500-ден зияды инсан иштирак етті Киевде халқара автосыз күні енді едінже керем қайдетілі. Умумен дүнияда шу күнуны қарарнен 2000 қайдеті. Тахмини малюматқа көре әр ел тәдбірді 100 миллиондан зияды инсан иштирак еті. Велосипед – це найбільш комфортний. Аяқ машина шehir boyunca en unaytlı, semereli ve hafsız hareket etu bastasıdır. Ekologiyaga hiçbir zararı yok. Hem de insanlarga faal olmağa imkan verir. Yani insan er vaqt hareket eti, vaqtını sportzal ya da diğer spor çeşitlerine sarf etmege de gerekmey. Велосипед – це дуже хороша річ. Аяқ машина güzel bir şey. Kiyevde onun yerine bir şey alamaz. Taqanıqlıq bir çox ki ve maşinada yolga daha da çox vaqt sarf edilir.